Swimming tunga-tunga sa nature, tara mangadto ta sa Bambros Mountain View Resort. Sir Wilmar invited us to Bambros Mountain View Resort and on the same day, naay mas wedding nagipahigayon dungan sa iyahasang birthday. So nakalibre jud mi og pagkaon kay nagpa-cater silang sir og naadyoy tulo ka lechon. Grabe. The same day, gi-celebrate sad sa Argao Vloggers ang ilahang year-end party. So salamat kayo Sir Wilmar for being our venue sponsor. Diri sa Bambros naa sila'y mga TP or small huts for rent if mag-overnight mo. They also support the environment by recycling water bottles to be part of their walls. So makita na ninyo sa ilang building, guys. The resort is also supported by solar energy. So makakita mo sa ilang resort, daghan kaayog solar panels nagpalibot. Ang ngalan na Bambros kay fitting kayo sa lugar kay daghan kaayog bamboo trees sa ilang resort. Di ra mga buhi na bamboo trees inyo makita. Aduna say jeepney na designed with bamboos. If gaplano mo mag-hold og mga events, naasad sila spacious na function hall para ana. Aduna sad sila viewing deck na napagkaninduta gyud sa view. Of course, di mawala ang mga swimming pool sa resort na maudyoy gikalingawan sa mga kids pag adto namo. So unsa pa inyong gihuwat? Adto na mo sa Bambros Mountain View Resort sa Gutlang, Argao, Cebu. Thank you so much for watching this video. If you have any questions, leave them in the comment section, and if ganahan mo ani na video, please share it with your friends. Thank you so much for watching. My darling, I love you, I love you, I love you, I love you.